Rudiang, kwarta man lakay. Inak gumatang itinaimas nga sidaan tayo. Anyat kahit mo nga sidaan ta, iso tiga tangak. Gumatang ka man nga ro iti pang pinapaitan maring. Ken gumatang ka iti abasto tayo iti makalawas. Sikan ti makamo no anyat gatangem ama sida. Basta pinapaitan ti sidaan tayo ita. Sige nga Rod, si katimatong pal, Rudiang. Ante Saleyang, mabalente umutang iti makan ito'y pakanam. Ay na, nasa papay apan nag-uutang ti kastoy nga oras, marek. No kaya mau, agsublikan taw intun madamdama. Naimbag ano adan to pa'y mabuti nga sidaan, ante. Ada, saan kami amay ibusan iti lako may ama si daddy taw. Sige nga Rod, ante. Ada pa yung arod papanak niya. Apag isunton no madamdama. Basta pinapaitan ti utang ka, ante. Dua nga order. Ala, agsublikan to intun madamdama, kaanakan. Uy, kakay. Kulayang man dato buok ko. Ala, katno ka kulkulay laang day ta buok mo. Awan pa'y makalawas na napalabas. Saan nga balin? Hangka nga madanagan no madadaal ti buok ko, basawul ko. Hangkamat nga pabasulan. Anya? Apay, anya man na nakulay ti kayat mo aya. Naumaak nga ro dito'y buok ko. Kulayamanan man iti birdi. Padasak mamat deta nga kulor. Anya? Ay, saan na makain na to'y buok mo? Agsusukat ti kolornan. Kasimat. Dry launa yun to'y buok mo. Saan nga balen basta masukatan ti kulor na. Nagmadimat nga men ti orange nga kulor. Kasla nga aglat-lati. Sigurado ka. Ay, numauram to'y buok mo. Di nakpapabasulan ha. Un, danag mon aya. Sige na, kulaya mon. Ne, aduman ang tilakom nga daing ita, Uncle Islaw. Ay, wait ka na kan. Simang patang iti order ko itayag sapa. Ay, kat, adamanan nga rod ti mautang kon, Pautangan nakman, Uncle. Ay, kita na. Mangpili ka nito utangam. Ay, yaman na, Uncle ko. 5 nga klase ti, utangak niya. Mabalen. Sagdudua nga supot. Nakita na. Makamuka ka na kan. Nanang, buludak man di talo nga dadakkel nga biga uyo. Nay, pangananwa may tinagado abiga o maray. Basta ada pang usarak. Sige na, buludak di biga uyon. Darasan nyo kat ni Aldawan. Nalala, mabait lang nga raw, anak ko. Deta, naiplastar ko na ito'y biga o dagito'y dayang nga inutang ko kanya angkal ko. Kampay idi. Syakti nang idaeng kadagito'y. Saan nga madlaw ti hasawak datan? Tanala ka nga mamat pati dayjay. Amin nga ibaga kat patian na. Dandanin sumangpad di asawak. Iso nga agawak nga ipapudot to inutang ko nga si Dan me. Tapno kasla kalot-loto. Ngamhan na nga mo nga in-take out ko man ng datoy. Ni, adamatan ni asawak. Ay, nagsapa ka ita, lakay. Wait. Awan na kataktaga ka nagawin pa kay. Yan, nagpanglumot ng tilot-lutong ba kay? Wen lakay. Pinapaitan ti baka ko naman. Naimas datoy. Agsukat kan tamangantan. Mabit lang nga ron bakit tani. Makapabisin mo talot-lutong. Maring bakit? Awan mo't karga tayo right. Kurak man no nakitsinda ka. Ay, inidap kon jarep ta nagdakal ti mabayadan no nakaon nga kanayon. Agad, ayan lagi ti pinaling kay mga. Dagi jay daman ni. Makitam dagi jay nakabigao nga nakabitin ijaro bayan. Indayang kon dagi jay pinaling kay nga masida. Ay, kasta aya. Adi pasag adaeng ti sidsidaan tanbakal. Katalaga nga kastalakay. May mayate kasta tapno makatipid iti bil ti silaw.
Pag ginanaan tapay mo't aje refta. Nay, sa bali man ta kolor ta buok mun maray. Hapay day ta, agsusuka mo ti kolor ti buok maun. Nagmadimat nga men dyan na udi nga yung kolor da ito buko. Antid na. Kasla nga aglat-lati. Ede, nakarkaro day ta grade nga yung kolor mau. Apaw, makasisirap. Madiaya, ante. Nagalas. Ay maya mula tay natural a kolor ti buok Nangisay, kasjay. Saan mo apagay day ta? Kwarta man, Roding. Inak makitsindya. Sikay, ta adaman ni pagatang kaw. Anyat ipagatang mo ngay. Gumatang ka man iti martilyaw, ta napukaw mo iti martilyotan. Jak ammo na dalang bulod. Jak malagip. Dahito ti igatang mo. Tay nangin at ti gatanga mo, tapno natibker. Dahito mo ti pakitsindam. Ay, nayo naman dato'y pakitsindyak, lakay. Ta ilakam kunti para next week. Alang nga ron. Atoy bakit? Anya, pabaliwan man ng ti kolor ti buok mau, maray. Wenta nagmadimat datoy. Hangko kanumat nga bagay. Pabaliwak langan iti duyaw. Ay na, pasensya kan. Ngamjak mabalin na kutsun ta buok mon. Naparigat una yan. Uray, pilitin nak, manjak. Siyempre, numadadaal tibok mo, siyak ti mataksan. Madadadaal to pa yung tabuok mo. Hangkamat nga pabasulan no madadaal datoy. Promise, uray na yung naktibayad ko. Ay, manjak, maring, urayan niya tibagbagam. No kayat mo, pang treatment lang ti kabil ko di tabuok mo. Tapno, lumamuyot kan sumilang. Ha? Ay, sige man nga ron, tani. Nagsugpat ti buhok ko. Palamuyo taman nga ron. Kalpasan na kat kukwanak niya kan agfoots paak. Antid na, umutang man iti si Danmi. Na, basta umay ka, umutang ka. Pasigmut nga utang ti alalaam dito'y pakanakmutan, maray. Ay na, di balita nakabakbak ng kamango, ante. Share your blessing nga ron nga kunada. Ay, Para buram dagiti kas kada kami nga awanan. Nang ron na kada kami nga kakabagyam. apay, saan nga irimrimate, nilakay mo ti sweldo na ken kaya. Mangmang tadmat ang ambasit is sweldo na. Sige na, ante, pautangan nakmanan. Saan nga balita nakalista mat dagiti ututangak? Bayadak tumat lang. Alang araw, mangpili kan iti alaam. Anyat alaam aya. Dua nga kwa. Dua nga order dita adobo kan. Dua nga order ita bukal ti munggo. Nagimas mo talinutom amasidan maring. Wanatap no map nakalakay. Sige mangan tani. Kapudpudutan na. Naimimas nga minti mangan no napudot kat. Hala, mangan tangarutan pa kayo. Nagimas ang tayo bukol ti balatang. Dagon, tayo impagatang ko ang martilyo nga. At tamot lang, nakagatang ka. Ay kwa. Awan mat. Naibus tila ko da nga martelyo. Lansa lang to'y naalak. Anya, nagadualan sa diti balay. Jay martilyo ti kasapulak. Yag mo nga rin ti igatang mo kuma. Ta syakton ti gumatang iton bigat. Ay awanan Inggatang ko nga ro di lansa. Anya? Nay, apay nga ada ka maring. Di mo ko na, pasukatan man ng tikolor ti buhok mo. Haan. Anda ko malang ti damagak. Anya day tama rin. Kwa. Ay, ada mo nga agsimsim pa iti kay day. Kaya't ko mga papos ko lang dato ita nag-ingpes. Ay, kanado Ado, dagiti gagayim ko nga agar-arami di ti kasta. Kanjay agi sa extension iti kurimat-mat. Ada mom?
Kabailan na nga ramidin da kita. Ta kastang haruti trabaho di kayem ko. Ay, sige man nga, Rod, kakay. Ay, nangay nga banda da jay. Dita abanda ti pagnaam dita. Sa kanto agpakanawan. Kalpasan na agpakanigid ka. No ada makitam agasulinaan. Agpangato ka. Sa kanto manen agpakanawan. Kalpasan na. Kuyugan na klangan. Mati, kawak. Ay, Hangka nga madanagan tatangdanan ka nga mang kuyog kanyak. alaman laangan. Mabiit lang nga rod. Taalaag ti cellphone ko. Hello, ante. Na. na. Mayat sa tial daw mo nga imay dito'y pakanak amareng. Alala, umay kan saki di agbayad din. Ni ante mat. Awan pa'y pagbayad ko. Umay kukit din na yun nandiyan o tangko, ante. Anya? Ni, kalot-loton sa diadubo nga si Dayo, Pautangan nakman oray may isang order lang, ante. Ay, agbayad ka pa'y kumaamareng. Naurnungan ti utang mo dito'y pakana. Agbayad akto, ano agsweldo nila kaya ko. Sigurado ka Last day to yun nga utagam kanyak. No di ka pa'y lagbayad When ante, danagmon. Basta na yung nakti utang ko niya. May sa order nga adobo kan may sa order nga munggo kan may sa order nga bulalo. Sige, mangantan la kahit ani kapudpudutan ti taraon. Linoto kami dagita. Nagadumat na putahe ti sidaantan pa ka. When atap no mabsog ka, agpanak ka nga mangan niya. Alang aron. Makadlawak bakay. Kasla umadadumot ng tilutlutom aputahe. When atap no mabsog ka nga rod. Ora kasta lang awagas mate panagsubalit ko ite. Kay naanos mo kanya? Angam nay. Nagpakulot kamot manan pa kahit. Unat lay di kalman ti buok mo. Saan na makaid-id na ta buok mo? Saan nga bali? Tabagbagay ko. Akan apay takiday mo. Kasla pimuskaw. Kan oret ako rimat-mat mo. Kasla imatidog. Wen, pina-extension na nga rod. Masapul nga agpapinta saktap no. Hanak nga isukat. Kan uradan asawa kat hangko nga kaya tagbalin nga lusyang. Ay nabakit. Uray anya pa'y tagbalin nga itsuram. Ay ayatan kalata. Saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ka nga asawa. Basta. Baybayan na kiti kayat kong aramidan. Tapakaragsakak daytoy. Hello, auntie! Anya ngay, agbayad kan mareng. Saan pa, auntie? Hampay mat nga nagsweldo nila kay ko. Umay ko kumanayaw nandya utang ko. Ay na. Pasensya kan mareng. Ngam di kan pautangan. Tanay, nagatidugan ti listaan ti utang mo. Ay, apay nga main adi ka agluto iti sidaan yaw. Agluto ka, tapno makatipid ka. Awan pa'y ngamin kwartak nga pagpalengke, ante. Ay, pasensya kan. Sana pa nagimot nga masapol, nga agbayad ka pa. Tanay, malugi akmutan, kanakan. Sapay lakuma, tamawatan nak. Hello, Auntie Juliana. Nay, mareng, umay ka mangan. Itaman pa'y ngay may ka dito'y pakanak. Wan, Auntie, taumayak man umutang iti sidaan ito'y pakanam. Ay kawo na. Anya to tagam, apag-isaw. Ado pa iti masida. Wan nga rod, ado tinaka-display nga naluto. Wine. Talo ko mga putahe ti utang nga kante. Sagay sa nga order. Ay, malala. Mabit lang nga raw ta mga lag iti pangitik outam kanakan. Wine, mabit lang. Thank you, Auntie. Apay, teko na da dyan nga, Auntie Edna. Iso na lang ti mabalin nga pag-utangak.
Duda nga mabalin nga pagutangan. Adu ti antek nga ada pa kanana. Isu nga makautang aklad ta. Tatang, hang kayo nga rumuartad ta. Saan? Apay ay amatay. Ibatek man pa dato'y bayad ko iti online shopping. Itulog da ngamin no madamdama ito'y balayo. Ha? Dahito'y ngamin number ti balayo ti nang i-address ak iti parcel ko. Apay dito yung ay. Mabanog ka pala nga umay dito yung balay. Basta, diya kaya't nga makita diya manugang yo. Hana ngamin amo nga ada parcel ko. Ay, anyat si tayo. Nakaparti akit pato itay. Ado pa'y madinabati ta dakal niya pinartay. Inyado ba? Ay, mangtad kayo man ta, pangrabyan me kanila kay ko no madamdama. Lay, ikalataba nga alan, anak kao. Nangalam dito yung karnit pato, bakit? Ay, kat ginatang ko ije palengke, Half kilo lang dito ginatang ko. Ta baka hanta nga maibus. Umayat ti pan nakaluto na. Kastoy ti panagad-adobo ni tatang kay. Ay, uwan na. Uwan nga rod. Nadla ko matgata. Ala, mangantalata. Ay, no nagswildo kan kat itin mo man kanyak nga dagos di swildum. Tay nakagmarket no bigat. Sige, bakit? Inton agsapan nga itid ka. Ragado, ba't ti simang parcel mo, anak ka? Katlay, kurang di bati mabayad. Binayadak pala na kitid luma. Ay, hang kayo nga madanagan tabayadak ti kurang ko. Mano aya di kurang ko? Nasuro ka 3,000 di kwarta kimbayad ka. Nagaduk mga milyo in-order mo. Anya nagijaya. Ay, basta. Usar ti babae dagijay. Dato ti kurang ko nga imbayad yo. Ayan dagijay parcel ko nga ta. Ito yung tipang lukatak kadagijay tatang. Hello, ante. Umayak man manan umutang. Ay, saus. Naibus mo itong kilakaw ka na kan. Kas makita mo. Awanan ti naka-display si daan. Hindi pala aldawan na boss. Yung kaman padasan kundi antim nga idna. Mga no, adupay ti ila ko na si daan. Swapang dayjay nga kabsat yo, ante. Hanak nga pautangan dayjay. Anya? Ay, apay ngay? Jakman amo, ante. Imot nga min dayjay nga ante idna. Ne, akin cellphone ni agrireng, ante. Ay, tay cellphone ka. Ang mga nutay ururayot nga awag daytan. Mabit laang maring, What? Ay, sige lang, ante. Ay, kas ano nga tadato yan ngay? Sapay awanan nga pulos kwarta. Imbayad ko iti parcel. Kan pinagpakukok. Ne. At damat nakasupot nga masida ijay lamisaan. Agduduman sapay nga masida dayjay. Ay, awan ni ante itoy. Iso nga libasak nga alaan man dagita. Sobra siguro dagita iti lakoda. Ay, agpasimple ak. Tapno handa nga madlaw. Sige, mangantan lakay. Agdudumamanan nga si daan dagiti linotok. Ngala, umuna ka na mangan bakit, tanay, nabsugak pa. Nagpamirinda kami, ti may sa katrabahoan may, kat nagadumat yung pasango na. Ay, sapay mabisi na kun. Umunak nga rodan nga manganan niya. Uy, nalamangan kan. Inton bigatak to siguro na mangan. Nabsuga ka talaga. Ruding, agrihing ka man. Ruding. Apay ba kayo? Nagsakit uno na ititian ko. Maulaw ako na kapsutak. Anya, apay yan? Amang ano, danay kontra akinan mo. Itaray na kay Diya ospital. Diyak kaya nga talaga. Ang kapsutak nga pirmi. Sige. Mabit lang nga rin bakit. Maring, ada ka nung nakan mo adandani nakatayam. Ada ka nung paunog mo anapanglas. Anya? Anya ngay nga tadagi Diya nga kinan ko. Anya ngay tinagsakitan titian ko. Kunam magtakalot-luto dagi dyan dasar mo itirabi eh.
Ay, mga anuhan nga dagijay. Ada pa siguro sa balingan nakan ko. Naimbag nga oras mo, Rudeng. Umay kami man, Rudeng. Ha? Ay, hello, Rudeng. Adani, bakit mo? Awan. Aday di baleda katuganga. Apay ka day? Ay, sikan, ti pangibagaan me, iti gagara me. Tadi na kami mulapat-pat yun, jay asawa, baraw. Ha? Ala, sumrak kayo pa nga ron. Rodiyang, adan samat ka no naggapo ito'y balay nga duwa nga babakat kan may nga. Oin! Kau may dagsing-singer iti nagado nga utang mo. Ha? Ulbud ka maring. Inut utang mo gayam nagiti sinsindata. Pinagmama at mula gayam ti sweldo. Ay, sorry Rodiyang. Di bali ta agbalbaliwakon. Hankon nga ulit ang dagijay. Talaga saanan. Tamani po nita, jakon ited ti sweldokin ka. Pagbaglakay, nakitam tayo kabarbaro ang motorsiklo ni Uncle Danilaw. Ne, adaya. Kaano ang gimata? Di kalman. Impartyan na kanong rin iti babaw eh. Anya? Ne, imbag man ta nakagatang iti motorsiklo na. Buen. Tayo na ganan siya na kanaw, iti naglakwan na iti lugan day chay. Ah, di ginatang naalugan. Sana inlako iti nangingina. Wen. Mayat gayam ti agbay ensel iti lugan, lakay. Wala. Sayang. Namuk kumamot agmaneho, kan agmekaniko. Mayat kumatikas dyan negosyo. Jak to maam mo. Ultimo agmotor, jak am mo. Mas dawa mo nga mingking ka ah. Pati agbisikleta di mo payam mo. At iwan ka pa mo kababae ha. Kit ka sa mga kasuro ah. Gawa mo motor wano, bisikleta lang ko ma. Wano, agiskwila ak sa iti driving bagay. Anya? Ay na, tumaktak day talakay. Nagadua trabaho iti talon. Ay, agmula ka kidi. Awa mo lalugan mo. Katuladak nga rugmot ni Uncle Danilo nga ag-ahinti tilugan. Ay na, baybay amon ni Uncle Danilo. Taparakin ko na day ta trabaho. Taalin niya na ti kakasta. Nalaing nga agmaneho ken nalaing butlaeng a mekaniko. Iso kasta ti bagay na a negosyo. Nakapapal ka mo't Uncle Danilo. Mayat gayam tagbaling ahinti tilugan na niya. Dakkel mo gayam ti matubod ita. Ay wala abagbag. Ngam depende. Iti mailako malugan. Tsamba-tsamba lang. Sayang. Namok kumamot tagkilatis itilugan. Kaya't kumati ag-ahintay. Jak tumaamot ag-repair kan agmanihula kumangkal. Kat saan matla alugan ti mabalin a pag-ahintian ka na kan. Ado, kas kumay ti balay. Dingwan, kan dumabay. Ha? Ayuna na. Padasag samot ti ag-ahinti iti balay ah. May mayat manan akan-akan. Dakdakal ti mapursintom dita. Aya. Alaman, padasag man anggal. Wan, padasam kitay. Mala, intay manganan bagbag. Nakadasaran ti taraon. Bakit? Ilakok sang tainwang ko. Anya? Apay nga ilakom ngay. Anya to saram nga agaradon ngay no ilakom. Manyakon, nauma akong nagtalon. Anya? Aggraduara akong nagtalon. Paggraduara akong tibagik. Bakit? Anya? Ay, apay ngay. Anya taramidom nga rudan no di ka nagtalon. Ag-ahinti akmatun ah. Tuladak na uncle ko. Kaya no nga agahente ka, kadi mo maamutag maniho. Abay, lugan ayalang ti mabalin agatangan ganila ko. Mabalin mo ti ag-ahinti ti animal. Anya? Iso nga ila ko kung tinuwang ko bakit. Tapagpuo na kidding ag-ahente. Lalako kung tinuwang ko bakit.
Iso nga nakitaan tay laklako da akalding kanya. 5 akalding na gijay. Masikog da kano amin. Iso asurtek no matawarak da ijay. Igatang ko tay naglakwak itinwang. Ay ala. Lalaing nga ti agahin ti tanay. Binaybay amon jay talon mo. May matikas sa trabaho bakit? Nalaglagan na trabaho. Instant money pa eh. Ala nga ro. Ingkan. Tapno makaawid kamot laeng nga dagos. Gumatang kay ti Kaldeng, Uncle Danilo. Nay, adaya tarakan mo Kaldeng, bagbag. Adanggal, kan anak. Sagtudwa ti anak da. Inla ko kung tinuang ko. Tapadasik man mo ti agahinte, iti animal. Kaldeng ti ila ko kita. Ay ka, wala. Mayat ti agahinte. Nulakit di talisto kang agsapol iti ilakom. Gatang maruden ti lako akalding ang gala. Diyak pa'y magkasapulan ti Kaldeng. Ibirok mo pala iti sa balay, kanakan. Kumusta ngay lakay? Naikontak mo, dagitay lakom. Awan magumatang bakit? Matanagan ako. Awan pagpasturak. Kumutong adagi dya akalding. Ay kat ano sampay nga isa katyan Anya ngay, talaga akasta Ano, sti aglako. Noong pala gumatang bakit? Parchik amin ang lagi dya. Anya? Kahit, si daan amin, kasta? Saan Ilakok ti per kilo Isursurok ko. Ay na, ano sampay laeng ayuray no adda gumatang. Ta mga no utaangen da. Awanen ti pagpuunam. Ay wala niya. Mala, ta ikontak ko nga ron. I-post ko iti social media. Bakit? Ay na, nalako kong dagiti Kalding ko. Ha? Ay nasayaat Inkas da amin. Wain, may sa tao tinanggatang. Adda natubo akin si Mel, bakit? Aya! Ay kat, nasayaat unay alakay. Kahit anya sumaruno agatangam ngay. Kumpurme, agbiro kak, bakit? Apay nga agberberok kay tibaka, bagbag, barok. Pagberdyam, Sana na, tarak na. Adda mo yung alakaw? mawamot yamok. Padasem man ti mapan ija bagatan. Ta mga no dala ko da ijay. Sapay na panuga ko na magmag na. Kuna ko na dapay latay bakayo, nana. Talon sa dagitay bakayo itay. Wan, talo, nga mawanan Pinartik ti may sa di birthday. Hagasem man, birthday lang, ng baka ti pinartiyaw. Ay, wan tapno maramanak pa'y mati karne na. Kitay duangay, inla ko yaw. Ay saan? Pinartik idi kararwa. Kantay may sa. Pinarti may idi anniversary may ti day di asawa. Anyan, nagsosyal matag. Talaga kasta. Isungarod ngagtarakan katap na dapartam. Sana ya. Sayang ginatang ko man. Nao di ka mangamin. Agbirbiro kak idi iti gumatang nga mawamot. Isa pinartik idan na. At datay may sa atarakan ko dita nakapagod no kaya mo agatangan. Anya atarakan niyo? Baka ununwang. Saan? Nangisit na baboy. Umay katanta kitaan. Ay, alaman nga ron, nana. Owan niya, kursunadam titarakan ka. Organic day tajak pakpakanan iti page. Galyang kan sa bati pakpakang kaw. Mala, gatang nga ron iti 2,000, nana. Ay grabe mo day ta kinabarat mo bagbag. Kanagbalor iti 8,000 day ta. Nanghinaunay, nana. Nagkutong. Takong sapay daytan. Panagkitam lang day ta. Ngamuray na kutong day ta saan atakong. Balasang pa'y ababoy day ta. Nasinaw pa'y lang day ta. Fresh. Sa nagkutong. Kuwan atan ako, Sem. Agday diet siguro, Ala, gata nga mo ni Teot Somel. Awan, nangina, nana.
Sige. Ag sinabat na iti 2,500. Ay, grabe ka ba ngagtawar? Nagbarat ka magayam. Sige, uray 5 milat na nga rudan. Awan. Saan akaya, nana? Nakutong na ita. Kan basay. Sige. Uray 3 mil. Last price. Mala. Sige man langan. Alamaw. Basta cash mo Diyak kaya ti utang. Nay, lakay. Medyo dakkel mo day ta naghatang mo ababoy. Wan bagay. Naghatang ko iti nalakaday ta. Naalak la iti 3 mil. Mabalin ko nga ilako iti 7 mil day ta. Di, oray 8 mil. Mabaling. Ay, apagiso. Agpakasar, di kumpare, minton umay alawas. Inkadamagay. Ang mga no, awan pa'y naghatang da, apartsinda. Ay, una niya. Sige man. Inak ikontak tay nagatang ko bakit? O niya. Magastamot lang to'y ginatang ko awasing masinta bakit? Oy na, nagpintas lakay. Anya nga daytoy? Automate. Wine, tapnusan ka na mabanog nga gaw-gaw-gaw. Isa ang mula ang timalabaan, agbilag kantulangan numalpas. Sana balay, ta bastante mo ti danon tayo. Oy na, nagmayaten ngay. Hinaimbag man, tagimatang ka iti kastoy, lakay. Anya sirbi ti magangganan siya iti panag-ahintik ngay, nujak igatang. Ay, no kasta. Naganan siyam, taing gatang mo ditoy. Wan bakit? Ada man ang gatangag anwang, duha anwang. Ilakok tumanan iti nangingina. At dantuman maganan siya kaun. Anya ti kahit mo gatangan tanong sumaruno. Ay, nalakay, uray di ka pa'y lagumat gatang. Urnungan takit di ti kwartata. Ta pagpatarimaan ta dito'y balay. Malang araw. Sikat ti makam mo. Bakit? Oh, ikan kayo ti pagmirindayaw nanang. Dua agasot day ta. Ay, may taman pa'y nga ikan nagiti kwarta ka na ko. Wen, taramanan nyo mo ti ganansya ka. Kas ahintay. Ay, mayat sagi ititikita mi ti dayta, anak ko. Medyo, nanang. At dama ta. May mayat ti kas ti trabaho. Ta nanamnam ay. Nag-graduate ako nagtalong. Ay, anya? Ay, kasanaon dagiti mulam. Awala na. Nataydan. Nagpudo mga amin tagtrabaho dya talon. Makaumakan, makabanog. Anya? Kahit mayat nga raw, tikitam di taa pagsapulam, nagkaw. Mayat ananang. Instant akwarta ko naman. Lakay, adamanan baro alugan ni Uncle mo Danilo. Aya, kano aging matang? Iti na minsan sa akalman. Inla ko na di sigod alugan na. Gimatang iti na pimpintas. Aya, ay boy, manutay urnong tan. Umdas nga tan nga igatang tayo ti tricycle. Ne, kunak man no urnungan ta pagpatarimaan ta iti balay day jay. Agurnong tan to iti sabali bakal. Gumatang takid din iti tricycle ta. Tapno adamo serbistan Anya? Nakagatang ka magagaya man iti serbisyo kini baka mau karaan. Wala hanggal. Abay, sigala kabailan natin gumatang iti service. Kabailak matanggal. Ure ahinti aklay tinwang kas kada bakbaka. Kawan mo na. Awan mo mangibagpaka adi mo kabailan ti gumatang iti service mo kanakan. Mayak hindi tadan service yaw. Apay. Amo mayat ag motor bagbag. Agpraktisa ka hanggal. Agsuro Nalakan sa laang mit amasuro. Awan, nalaka. Basta lagi din interesado ka. Nalaka laang, kanakan. Bakit ilakok ti tricycle ta? Tagumatangak iti 4 wheels. Anya? Aday gatang mo ya? Nangina mo ti purwels. Magurnungak Mabitak lang makaurnong. Basta gagatak ngagbirok iti ilakok anwang. Nga payaya, kas laganat ka amaadaan iti lugan.
Umapal ka kina uncle mo anya. No kabailan na, di kabailan tamay. Makitam. Talaga di mo kaya ti agpaatiw kini ulitug mo. Apay ayakas ta ka. Napipiya ka ni uncle mo tasigo dun nga adu ti kwartana. Ta nabayagan nga ahente ti lugan dayjay. Inot tulad ta makaurnong ta Di ka ganat nga agpaadaw iti kwarta. Kaanon to pa bumaknang tangay nung kasta bakit? Masapol nga agdubli kayo dak. Tapno umado adagos ti kwartata. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Maturog kan bakit? Dadaman pa panakbet. Agay-ayab diya kumpare ki balay da. Madama ti shot da. Rabiin, lakay. Di kan mapan. Arak tumula ti gagaraom ijay. Italaeng. Kan adda mapangko kita na lako anwang. Sige mapana ko. Uray di mo ilaktiri daw. Tapno di ka malisturbo no sumangpeta. Da ka mo gaya man, lakay. Kasangsangpet ko bakit? Agpulisak pa'y. Anya day jay? Kalding mait kan nuwang jay agun unay. Wen, ginatang ko. Ilakok no bigat. Addan na kontak ko apang ilakwak. Akin kukwa ka dagiti ginatang mo ngay. Tay kumpare ni kumpare. Duaan wang gintalo kalding. Nangalaam nga iting gatang mo. Inkas mo. Wala. Tinawarak itinalaka. Iso binayadak. Nangalaam iting bayad mo ngay. Kaada mo kanyak ti kwartata. Ha? Ay, kukwa. Ay na, di mo na awatan di imbagak aya. Kunak, inutang ko. Ta, bayadak to nubigat. Iso nga itid mo kanyak ti kwarta. Ta pagbayad ko nubigat. Napintas ba't to'y nagatang yu alugan yu Rona? Kaano ang ginatang yu daytoy? Idi kalman, uncle. Ilako ka din ni bagbag daytoy. Ala, saan, uncle? Lugan na ka, no? Aya. Agsusurtin sa tikana kakiti panag-ahinti na. Ayan na ngay. Kanayon mga awan dito'y balayaw. Diyan madandanon dito. Rimwar manen uncle. Nagbirok iti ila ko na. Talaga nakasuraw ng ahinte yasawa balasang ko. Maya magindi unaan nyo kumaapatarimahan ti balayaw. Tanay, narukupsan ti bubong na. Isungarod mo ti ibagbagak kan ni bagbag, uncle, ngam di namot kayat. Maudin to ka, no? Itulin mo dito, kwarta bakit? Naglakwak na ita. Ala, nagkadon? Wen, naglakwak itilugan da ita. Nangalaam nga itilugan ngayon lakom, lakay. Lugan ko Asino pa'y kumangay? Ginatang ko nga raw. Sa ako mo ilain lako. Anya? Mabila nga. Hello, Buseng. Uwan, boss. Itama lang. Bye. Lakay. Asino day di abuseng? Jay, buso ko itibayin sa ilbakal. Anya? Ay, di ka maaw-awatan. Apay, adan aya boss mo? Kunak man no boss mo, ti bagbagay. Ket bus mi ti bagbagimi Sige tarumarak. Inkam agsapul iti maila ko alugan. Anya, napnag kay tintag ko bingay mo akwarta pare. Wan ba na? Napnag ka kitos to. Nagbibit gayam abumak nang nukarnap ti ila ko. Wala, tasaan na masapol ti poonan. Agsaga na ka. Tadamanan operasyon tayo, no Rabi. Wan busing. Saus. Ada ka no mapukpukaw anwang kan kaldeng iji amyanan. Malasang ka. Dalawa kaldeng kan dua anwang. Ha? Ala, kano pa'y nanang? Hindi pa'y lakano na panalawas. Anya? Sapay naglako nila ka iti dua anwang kan taloa kaldeng iti last week. Anya? Nangalaan na ngay. Mabit lang na nga.
Hello, Lakay? Rona, adang di si presento. Natiliw kami. Anya? Abay! Nagkarnap kami tilugan. Anya! Bakit? Jacket ti mabalod. Tulungan na ka makaruar dito. Gunggo na ma! Nagkunay namin na makikapangkay ti dadya ang grupo. Ahente kung kunam. Ngam karna parmat gayaman. Ngayon bakit? Nailaw anak. Ay, nagmayatan di pa nagahentem itinwang kas kadabaka ken kalding. Ngam binaybay amat. Sa bali ti sinarek mo. Dakdakal mo nga minti kita tilugan. Sikapay gayam kano tinang takaw iti mapukpukaw akalding kenwang ijay lugar tayo. Namunta sak bakit? Katuan! Iso nga agrurutap ti kasom ita. Makamuka. Anusak ati mang balon ken ka ngamne. Jak maikari nga on time ti panagbisitak dito itani. Masapol nga agtrabaho akon. Iso busy akton. Rona bakit? Pangasim ka tiya. Di nakisuksukat kabayatan ti kada dito'y pagbalutan. Pangasim bakit? Sa kumalaang ti lalaki ti biyag mo Ay, nagita ka ti pampanunuto mon. Ti panunutam. No kasano ang makarwar ka. Mapay, nagsapa ka manan ang nakarubwat dyan. Papanamanan. Adda seminar ming opisyalis ti barangay. Huh? Seminar kaila seminar. Saan mo naman ay nayunan ti swilduyaw ag pampanog kayo lang. Ay na, agulimag kakadiipang. Paset ti trabaho mi dayta. Si kamo ila ti rumaniklamo. Jak tupe agreklamo. In-enjoy ag tag-survey kadagiti kabaranggayak. Agraraman ka mo nga may ngagbalin nga opisyal dyan. Di mo iba ng data. Agtal na ka man. Tila sasaw mabakbakitan. Nala, ta mapanakit din. Ika nakitibalong ko akwarta. Tanay, awang ko kwartak. Kasi ta, agdawat ka manin kanyak. Kung diremit kay tiswildom, ngam alaam mo lagayam. Laki din, mangtigkan. Nagaduman nga ibagbagamaw. Darasam kayo ni, aldawang. Kita inyaw, nagita as-asayaw. Tanay, agrugit na dito'y samaw. Nanang, sumana umanan na anti ipang. Agung-ungot man na ni Jisango ti balaydan. Ayan lalaki din. Ay, awang nga roda. Adaman siguro pang panggaganan Kapay kami na diyo italiida. Unay mo't day takabsat yun, nanang. Bastit la makita na umdasan na pagtabtabaawan na. Kasta na nga roday ta nga ikit yun anak ko. Sa balay, ti ugali na. Kaso-aso kayaw. Naimbaglangan na saan kayo akas kanyan ti ipang. Agduma mo ti ugali yun, nanang. Yung abay. Ha? Ay, jakman amaw. Ngam sa bali nga main ti di makkelan na. Tay nala ti ikit kan ulit agminantin nga ipang. Idibasit pay. Iso akas lati nagibidan anan tiyaw. Sanpay. Nauyong ngamin nagiti ng tagibi kan kuana. Mapalapan ko na. Iso siguro ati ti mawidan na. Ay, sapi na kararasagid. Ay, sigud na kadi akas jay nanang. Uno italabing makutan. Ay na, sigud nakas jay ti ugali na. Naturay launay nan tiyaw. Tauray iso ti buridak ming agkakabsat. Kasla iso ti inauna tan naturay. Iturayan da kami akakabsat na ngayon inauna ngam isaw. Apay, anya nga oras nga agsirsira ka dito istormbaw si Kapilar. Alas 9 tirabi ante. Isumula nagariwawa kayo manan idirabi Jak makaturaw. Nasapa mo tapimanaw dagitay bisita kidirabi ante. Alas 7 apimanaw da. Wine, nga malas 6 ti pamaturog ka. Jak kayat ti madisturbaw. Uray kumamuno saan nga aga-asidag ti mapalay tayaw. Ha?
Ibagam ka na kita nga customer mo, Tawan ti ngumalaw-ngaw iti alas 7 ti rabi Sa paom ngamin ti mangirikap dito istor mo, Alas 6, wenno alas 7, mangrikap kan. Nasa paunay mo ta, ante. Isupay mo ti mapaglakwak iti duwawan no talo nga oras, Sapay adupay taggatang iti kasta nga oras. Kan may sa alas 9 mo ti curfew tayo sanay, Makaringring nga raw dagiti customer mo. Kan amuyaw, masapsap at ipandaturog ka. Alas 7, matmaturog akaon. Pasensya kayo na, ante. Ay, di kay agpapaanawa, Pilar. Laglagi po nyo akagawad jay asawa. Oray ka anakan ka. Talaga apagmultaan ka numapunwanak. Ha? Apay, asino ka na kayaw tinagiwara iti supot ti sabaw di ta kalsada? Apay, naglaba kayaw di ta kalsada? Kay, asino nga rod? Nagawan ka ta babay niyaw. Day tala agiwar-wara ti paglaygan yaw. Ha? Ante, ang mga no naitayab idi nagbagyaw. Aho, naitayab nga. Talaga kit di nga adaw, tinatangkan ti ulo na dito'y lugar tayaw. Ha? Pinitsur ko mo din da jay angaw case. Impos kon iti Facebook. Ha? Mangirnad dyan nagiwaray ti da jay. Malmay si ti bain. Kitain yaw, da kita pagok ukisan yaw. No awan makita yung abasuraan, ibulsayaw, dagita abasurayaw, saan yaw nga iwara di ta kalkalsada ta, nagalas akitaan. Nawatan yaw! Dapay agrugit-rugit ang manok ije paraagan may, kaawan mo't bulos ang manok may, ipupukyaw dagita manokyaw. Ay! Nagpabangset ti rugit da. Nalalala! Agawid kayaw, nuawan araramidon yaw dito store. Di kaya marmarites ditoy. Kayaw, nagawid kayaw. Taing kaya dalaws ijay babalayaw. Dayta ka ti paglaingan yaw. Ti mang chismes iti padayo a tao. Yanyasan no? Sarsaritain nyo tilik-likudak! Mariknak dayta! Nan! Pautangan nakman iti asukar ken kape, Pilar. Bayadak to no, agswil daw ni Uncle Mau. Why? Apay, anya man timbagbagam ijay istoren aya ipang. Apay manin aya, husto mo't nagitimbagak. Pagsayaatan ti amin, sanaya. Nagpakalaing kamanan ang nagsao-sao ijay. Di ka lagbaing. Awan maday nga imbagak, Janong. Pagsayaatan ti buong barangay ti imbagak. May bayatan ti kasya, gamtay ag marmarites. Kaya mo nga raw, mailao ka kadagijay marites. Ajay labiyag ti padada at tao ti sipsiputan da. Kan pagis-istoryaan da, Saan akas tatiket ko asawen? Tipuntok, ket di ka kumagpakalaing amang manmandar ka dagiti kabarangayan ta saan ka nga opisyal? Ay, opisyal ka mo, Janong. Kabutang mo nga may dagiti pasaway akalugaran ta. O di, siyak ti agsaaw. Isasawan ka, Janong. Ado nga rod ti kontra ti kastangar aramidem. Ket may saak ditan. Na. Nay ko. Aping agkatos ka nga. Asawa nak, Janong. Ngam kontra nak. Nagalas katikas tanga aramid maun, Janong. Tultulungan ka lagarudan iti trabaho. Kas may sang opisyal. Ngam! Kas takakit din. Basta tanangem ti panagsasaom. Tama ka pasakit ka itirik na. Adaw, dagiti masaksakitan iti panagsasaom. Di ka agturay-turay. Tawan karbangam epang. Sikan ti sasawan dagiti tattao. Nagalas ka no to galip. Ay na,
Sa wundami na kayat dasawain, awan pibiyang ko. Bayam, ta agranak to akagawad, tapno addanton karbengak nga agturay. No, da magibutos kin ka, ah. Hanyat ko na! Ay, kunak, mabayag pa iti eleksyon. Nay, nagsaba ka mo nga gwalwalis dito isangot istorm on insan Pilar. Ay na, wanta narigat ti maipos iti social media kasinsin. Ah, Amumatan di ikita, nanti ipang. Basit lang makita na ipusnan. Ure ukis latikin di makita na ipus na. Kapag sasawan na iti social media no asino tinagiwara iti dayjay. ay, wan nga rod O naigit din dahi nga ikit mun aya. Ikit mo insan? Malay, wan. Ikit ta dua. Ura yan niya pati ugali na. Ikit talat talay jay. Wen nga rod Numabalin la kumasukatan ti ikit, inaramid kon. Ala, paspasin siya amlatan insan. Tamo mo di ugali na, insan. Talaga siguro kas jay na. Aging gataing gana. Nanya lang amin ayat ti pakasiksikuran na. Basit la makita na masikuranan. Sa pinagpigsa ti radar di lapayag na. At dalamangag na nga agkakatawa dito istor ko. Sungatan na kun. Makarangrang ka no. Sana bagay ti adda ka aruban na no kas jay. Ti bagay kin kwa na. Gatay awan matataw a lugar insan. Wen nga rod Mapanla ko mga rod agbalayan ni Bantay. Ije tapaw ti Bantay. Ta siguradong awan ka aruban na mangrangrang kan kwa na. Dagitay tulaw. Uni ti bilit ti mangmangagnan. Ay, mahaybladak sa manan no kastoy lang. Mala, bay amon insan. Sika ti marigatan no tutupam ti kaskin ni ante. Bay amo. Nay, ada kayo manan dito istor nga agumong, da kayo ama marites. Talaga puliyo ti chismosan niya. Saan mo tananay? Saan mo't anga? Kitaan nyo man. Agkakabsat, agkakasinsin, kun agaanti kayaw nga adda dito istor nga agchichismes. Hindi na kami lang, nana. Hindi na kami lang. Agin ninananga. Anya kumamot nga iti pakabambandugan yaw. Keday talamang sarsarita iti padayo at tao ti pakabambandugan yaw. Imbes ngayon kayag mula itinatang iti paraangan yaw. Tapno addan to apitan yaw. Asidaan yaw. Saan? Taon unaan nyo mo iti makichismes. Na, kitaan nyo di paraangan yaw. Nagsamag. Diyo pa'y amaw adalusan. Hala, agawid kayaw. Awa nag-istambay dito store. Saan nga istambayan dito ita paggatagan ti store? Saan apagchichismisan? Naawatan yaw? Apayantian niya man ti basol kon. Di mo nga minipalubaw sa pagistambayan dato'y istor mo. Pagchichismisanan, to'y tersinam. Pagbalbali na masadot dagiti tao ti kasta nga raramidam. Kat alangan mo ta pagawidak idante kat gumatang da nga road. No, nakagatang dan, papanawa mi dan Saan mo ta? Awan karba nga kamang papanaw kadakwa dante. Ay, adakar bengam, taistor mo nga rod ditay. Suratam dita sangaw iti bawal mag-istambay ditoy. Kunam Anya? Ay, no siyak ti masurawn. Ipasurak to'y istor mo, Pilar. Ante. Ay da, lumanabas mo day ta mo to siklaw makarengrang. Ha? Ay, kanyat kasurun mo, pa. Day dyan nakamotor Ha? Patasin natin lumabas man ang taparsa ka talagan. Lumanabas ki din. No limabas kumamot iti na minsan, wano na midwa ka, husto kumamot na. Ay na, apay aya apat ti dagit-takit pa kasi kuram. Kalsada nga raw, natural apag nantilugan Why? Kaslada mang sursurawn, lumamnabas da, makarrenda. Na. Kasi ta,
Nagsublimanan. Payman. Ha? Ay sus! Abang nga imbarsak mo tibutas ko nga. Naimbagtasal mo ang napuntahan. Bagbaga ang mamu nga dagita masakupam. Channel. Awan pa'y serbi mark nga official ti barangay. Tadi mo maiturayan dagita masakupam. Ala, ingka ka piduta lang dyan barsak mo abutas ka. Tausarat. Anda pa pala. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. At daman impos ni Auntie Ipang iti social media, Uncle. Hay na. Mas pasensyaan nyo ng tiyo. Balasan ko. Tauray bagbagaak. Diyak mo maanawa. Apain nakno pakibiyangak iti aramiden na. Ay, unay mo't ni Antin. Naguyong. Ado ti manggurgurakan ko na dito'y lugar tayo, Uncle. Ala, ang mga maapektaran ti kina-opisyal yo. Ang mga nudida kayo ni ibutos inton pa nagbubutos manun. Sa labalay, tadyak to agranan kanakan. Kababain mo't ngaming aramiden ng tiyaw. Apay, dida kay denggan no bagbagaan nyo, Uncle? Saan nga ron pilar? Apain nak a? Siyak tagbalin adakas no bagbagaak. Iso abay ako. Ay, kaasi kay mga rod, Uncle. Awam mga min anak yo. Tapno adda ko makadwayo amang bagbagakan na, Ante. Huwag nga raw. Di ka ngamin na paraburan iti anak kanakan. Mamakmot ni nanang amang bagbaga, tapaan namot. Kasjay na nga ro dayjay nga antiyaw. Bakbakitan aman nakiapa. Ne, ante. Anyan sirsiripin yung dita kalsada? Na. Sino nga ta, ti akin lugan iti limabas dito'y. Nagasuman, nagasgas mo to'y, to'y siminto a kalsada. Tay siguro saan ang makasang at itay agsapan ti. Nagalis mo ngamin. Akin lugan nga ta, dadaulin da mo ti kalsada. Gagangay nanti. Ta nagalis nga ron. Di da mo amaw ti agmanihaw. Kung di katang dagamin iti lugan da ko, di da mo amaw ti agmanihaw. Agraraman da kita akaaruba. Ha? Kita umanay, wow, nagasgasan to'y kalsada. Tugot lang ti pilid day tante. Sana problema. No mga men, taag titinulong kayaw, nga adalugan na amang dalos, dito'y kalsada, tapno saan anagalays. Kanayon mo tamadalusan day tante. Talaga lang amin ang nagalays. Ta tumanudo ka nga road. Ay, makapasikaw rakit kitaan. Dadaulan da mo ti kalsada da kita akon dilugan. Agraraman dan tumo ngamin ang maadaan iti lugan. Rumwara kon bakit? Tain kampay agdalaw si kalsada. Adda ka nung natumba akayaw. Ha? Maday ti aldaw ka. Napuyatan na. Ne. Apay, anya nakapuyatam. Pinuyat na niya tumanaol nga aso ti kaaruba iti rabiig. Nariknak dayjay. Ngam alas 8 sumat la iti rabi dayjay. Una, ngam kaimimasan ti turog. Noan niya lang nga ti taataulan da kita nga asaw. Da siguro pumanag na iti rabrabi eh. Iswa tuman na ulti aso ti kaaruba. Kit gagangay na taaso nga rod, di agtaol. Di da pala kamin ilakaw dagiti aso da. Iparit ko mga men, ti barangay, ti maadaan iti asaw. Tadistorbo laeng iti turog dagita. Kano agkagat da? Ay, narigat, ti marabes. Iso nga rod ti trabaho da, agtaol. Ay, makaringrang. Iso nga inlako kon dagiti aso ta. Tamaringringat no agtaul da. Iso nga ilako da kumamay dagiti tarakon da. Di mo pakibiyangan dagiti karoba. Takayat da nga dagbantay iti balbalay da. Nangrunan no kasjay nga da papananda. Kitaam ka data. Awan bantay ta. Ta inlako mo tan. Makaringring da nga road. Imbagpay ko jay baboy at araknan. Tasadala agunay no mabisinda. Nanang, kitaan nyo ka din ni Auntie Ipang. Ha? La,
Alaladan na mo di paraangan da. Kitaan nyo anay nagngato di mulyan na kayo. Ay, wala ata, igalot na siguro di taling ay gam na. Apay nga tang alaladan na di paraangan da. Ay, ada siguro sumsumra ka manok wano asaw. Amumutan day tanga ikit mo. Di na kayaat nga da dumayo ading wan iti sularda. Uray pa'y tao, dandani di na kaya't nga umarubayan kan kwa na nanang. Ha? Ala! Ay! Natinag na ang tinanang! Ay, sos! Ay, oh my God! Itatulungan, anak ko! Anday ko, marikatan akong lagay. Hidak ka mauladan. Basit lang ano sa bakit? Anay Umayan, ti kaya. pangiluganan miking kaamapan di ospital. Ay, apo. Ay, Ay na, nagngato tinakatin nagamanang. Nutilan to, aramidan to'y kabagis mo ipag. Tila ul-ul yun na. anay ko, marigatan ka talagan. Diyak makapagnan dyanong. Anusam nga raw, tagturong kanon dito itilugan. Sa nabali, tabagkatin da kanton nga ilugan no madamdama. Anyat ko na dalakay. Malandukan ka no tibukot kan sakam bakit? Anya, yun na yan. Nukano abim makitak. Iso matipan nagadisgrasya iti kastoy. Kat anusam tabasol mo ba laang? Lakay. Di ka pala makapag na. Kat jak amaw, no kaano makapag na kamanan. Hello, auntie. Kumusta kayon? Ay, kastoy kaanakan. Sana ka makapag na nakaidalatan dito'y kamaka. Agpapigsa kayo, ante. Magyabanak, naimbag man tay may kayaw kakaanakan. Wanante, tain niya ganda kayo iti prutas akanan nyo. Kan, adapay tinapay kan gatas aginatang mi, auntie. Ay na, agyabanak. Nagsasaya at kayo akakaanakak. Huray ka na yun kayo nga ung-ungtan iti kalabas. Nasingpit kayo latakanyak. Pagawanin da ko ma. Agpaimbag kayo kit di, ante. Agpapigsa kayo. Ay, wen. Talaga nga'y karigatak ti agpaimbag. Tadyak kaya't tinakadalit ka na yun. Kakanakan. At tuyin ti kanam ipang. Mangangkad, tarumwarak metten no madamdama. Epang, mangmangagnak, mangankan ko nak. Nagaddayo tinakaiturungan ti imatang mo. Ay, pampanunutag lang. Tinararamit ko iti kalabas lakay. Ha? Naglablabo saksa. Adaw tinanggura kanyak. Gapo iti nagalas nga ugalig. Ay, saan kaya marumbang na jay? Nasaya at bay, ta napanunot mo day ta ipang. Day ta tururayak nga ibagam. Ti panagbabawib. Ay, pasensya kan. Mamiris ko itan, dagijay abindot ka. Dusak siguro na ito yan. Gapaw iti kinatangsit ka iti padak at tao. Mala, maragsa ka nak, tanaamiris mo, ti bidot mo bakit? Kat apaman nga agimbag ka, di mon sublyan ti sigod nga aramid mo, wang? Wine. Promise. Agbalbaliwa kaon lakay. Na yung mga orasyon, ana. Anda ni Norma. Ay,
Si Kamo Gayam Aladdin. Wine, at dati anak ko. Ay, hey, anya ngay day ta imut mo barok. Ay, kwa, lima siopaw, ken may sa abigawa pansit. Ay na, ay nagkibasain. Anya siupaw day tangay. Asado no bula-bula. Asado, nana. Ay, wow! Mayat nga raw da. Paborito day ta barog. Malalala, sumrekan. Tay nakayaban jay anak ko. Wine. Uray, di mo nikatayin ta chinilas mo. Ah, Isirap mulatan, baraw. Norma, agsukat ka. Taada ni Aladdin. Umay nakamanin pa siya rin. Ha? Mayat mo tibadok na lang. Agsukatak pa lang ngaya. Uwan agpado ka, iti sleeveless. Kuntay medyo nakiting ti pantalon mo. Tapno, masisirap dita kinapudaw mo, anak ko. Aday takay manon. Ngamne, di mo pala aklunan, why? Bayab nga agaram lata. Pang subukam, no talaga mo ila na pudnukin ka. Why? Anya? alan Norma. Aklunan na kun Pangaasim. Ay ayatin ka unay. Sigurado ka. Ay ayatan na ka di talaga, Aladdin. Uwan nga ron. Alan aklunan na kun. Ay kwa. Jack pa'y mo nakasagana ang makinobyo. Ay na, bumakit kan abalasang Norma. Agpakpakipot ka pa'y laang, aklunan nakit din. Amukmut lang da panagayat mo kanyak. San aya? Kwa. Tingitingag pa anay bagtirik na ka, Kanong tupay ngay. Mapanin taldaw. Tapno makapagkasarta ko man. Wan, agkasartan tumatlaang. Ngam saan pa nga itaa? Tadi ka pa'y mga rod inaklon. Aganos ka takas ta talaga ti agaram. No di ka makaanos, di sumapol ka niti sa bali nga aramam. Ay saan? Sikati love ko, Norma. Sikati kayat ko nga asawaan. No kasta nga rod, aganos ka tane, jak pa'y mga min makadesisyon. Narigat nga min tagdardarasudo sa mga deng. Iso pasensya kan Aladdin no di ka pa'y lamaaklon itawan. Sige nga rod. Agano sak. Basta di nakto ko mga rod pa ayan Wan, pang-aasim. Manungay tintid ni Aladdin kan ka akwarta. Ni, awang matintad na kwarta nanang, adaya. Na, kunak man no kwarta jayaw awat na itaykin ka. Saan? Tissue brown. Pagpunas ko kano itilingat ko. Na, ay kita tamang matinagtirik namken ko parigatem pay iti husto. Tapno regalwan na ka. Tano aklo na madagaw sayawanan agsardengay nga agregalo ken ka anak ko. Ha? Sa mula agregalo ti lalaki kay no ararmod na pailaang ti balasag. Ngam no nagasawa danton awan laam mo ko. Pagan ano da ngay ti mang regalo ken ka no asawa da kan. Isuadi mo pala aklunod ni Aladdin. Why? Tapno agregalo latakin ka anak ko. Ne, at dama insangpit mo anak kabigao apansik anak to. Wan tatang, hindi yukot yan day ta irigalo kin ni Norma day At inlasin ko ako kayo jalamisaan. Kinalubak. Nakaadukan iti regalo kin Norma. Awan sama namnamam kin kuhan anak ko. At tatang, agpakpakipo lang dayjay. Mariknak. Kayat nak dayjay. Madlaw mo met iti babae. No at tarik nanakin ka no awan. Sa bagay magkindi Lumnay, kita tama nga no agbambanog ka lang mat anak ko. Sayang tigastos no ko Saan tatang? Asawaak to ni Norma. May mga orasyon na inyang. Pasyarik man ni Norma. Hey, si Kamo Gayam Aladdin. Alala, sumrek ka barok.
Awan sa mo, bi mo ita, barok. Ah, uwan na. Ta awisik ko man ni Norma amangan iterwar no madamdama. Aya. Agtugaw ka. Baraw, mabalinti sumurod. Uwan na. Mabalin. Sige. Talo tayo amapan mga ni Tirwar, nana. Sige. Mabit lang nga ron tagpilisak, Wan. Oray ta nagdigusak idi agsapan. Mabit lang. Ayabak pa'y gayam ti anak ka, Wan. Nalipatak bitain. Masadutak kumarumwar nanang. Masadot nga. Kakaiso na nga adagi libre. Laki din, nagpulis kan. Agur-uray ni Aladdin, di salas. Awan no, ingkapay kasarsarita piin. Sa kanto agpulis intong madamdama. Apay no da kayon ti rumwar. Masadutak ka talaga. Agbinulanak ngamin. Nagloko kan. Apay, siya kaya ti ararmon ni Aladdin. Kasi kamay. Naimbag no kayat na ti agilibre, no awang ka. Kaya't na siguro tamabain ka da kayo, nanay. Ay saan? Basta talo tayo arumwar, Norma. Mabiit tayo laang, may. La. Intay lamangan. At iti pagpilyan iti makanan, na. Agpili kayo iti gatyo. Excuse me. Orderon nyo amin akayat yo akanan. Ay, nakapilya kita yun, Barok. Anya ti order yun, nana? Daytoy man kanyak, Barok. Daytoy pa'y. Sige, nana. Sige nga, Norma. Anyat kahit mo akanan. Daytoy latan, Aladdin. Sige. Ay, daytoy pa'y gayam kanyak, Barok. Tapno, ada pang dessert ko ako nada. Sige, nana. Mabit lang, ha? Taayabak ti waiter. Nanang, nagadumot yung in-order yun, nay. Maibos niyo dagi jay. Ay, i-take out ko, Nujak maibaws. Abay ka ba, uy? Wala ni nanang, di kay lagbain. Orderin nyo amin na kayat yaw kung nanangaraw. Di ka di agkapoy-kapaw si ka, Norma. Kakaiso na libre. Aladdin, Barok. Madamag kumanlaeng, manumo nga iti sweldom iti panagmik-mekaniko. Dakil siguruan niya. Saan man, nana? Eksakto lang. Una nga matlays. Adda permanente nga trabaho, Barok. Kaya't kaunay para kan ni Norma nga may nagagat ka na kaw. Nasingpay kan saan ka pa'y anaimaw. Agyaman ak nga rod, nana. Basta anusam nga armen jay anak ko awan. Tapat siya. Kaya't nakaday jay. Agpakpakipot laday jay kay. Amumutan ti babalasang lukwa. Agpakipot da. Wen, ngam kasla matuo ka nak man minsan. Nagbayag nga klonen nak. Bayab, turugak to, Barok. Ibaga ka di na ipaybayag ti panangaklon na kin ka. Alaman nga rod, nana. Aywan. Mabalinti umutang, Barok. Manuti utangan nyo, nana. Ay, kwa. Uray 5,000 kuma. No ada. Tano kwa, kasaritak no madamdaman ni Norma. Aklonan na kan intong bigat. Ha? Ay, sos, Barok. Kabutang naktianakaw. Nuan niya ti ibagak tungpalin na adagaws. Adda ka day maipautang mo kanyak, Barok. Awan kwartak dito'y nana. At day je balay. Umayak iti balayo, Barok. Asidig mo laang. Ha? Sige nga ron, nana. Agpakadak lang kin ni Norma. Nay, adda ka ba dito'y balay, Marek? Apat,
Anya, gagara. Ewan. Adalaw may kubuludan. Bumuludak man iti dagaw ken Aladin nga anak mo. Ha? Apay, pagusaram iti dagom ay amare. Ay kapag dait ko anya pa ingay ko ma. Ha? Nagadayumot ti umay mo pagbuludan iti dagoman. Asidag pare. Manula minutaw. Nagasidag. Papanan nyo, nanang. Maluman Agawawis ni Romana. Nadakan no papanan me. Ay sus, di kay man makikuykuyog ka ni Nana Romana. Tanabisyo dayjay. Amang ano isungsung na kayo. Ay na, sana problema day tabisyo. Tabakbakitan kami. Ipapasmin ati aginjaw. Tama nula atawadan ti panagbiag me dito'y rabaw ti daga. Nanang, Kin maisa amo me ti limitasyon me. Sige, papanak amangan no marabianak man. Wano saan, makiturugak tang ije balay da Romana. mano ti balon mo ditain yang. 5,000 Romana. Mayat nga raw. Si kapay lati makamu itan niya. Tasyak to no sumarnaw. Pangabakan ta day ta. Ag triple day ta no madamdam Ay, sa anak nga expert iti ay ayam yaw mare. Isuasikan ti mangidaban. Wen, awan problema iti day ta. Isilaang maray. Anya kamit ten Romana. Kunam pangabakam jay kwartak impaabak mo ba? Ay, pasensya kan mare. Agmamalasak mutten. Italaang matakas toy. Sigo da mga babakak no kwa. Sana balita bumawi tanu maminsan. Awan kwarta ko. Kumutang ka manun Sana balita na singpa mo dya sotor dya anak mo. Utang am kikdi ti dakkel. Ta sigurado adin ang tumala pabayadan ken ka. Hindi nakisuraw. Tamok ter aramidag. Ay, agawit taman laagay. Sayang jay 5,000 kaw. Bumawi tanu maminsan, mare. Saan ay? Awan pa nagtalagkukin kan Romana. Ay, naimbag nga oras mo, Aladin. Ha? Ne, hindi kayo magayam, nana. Sumrak kayo Ay, jak sumrukan barok. Ibagak dito yun tigagarak. Ha? Anyat gagara yun, nana. Akwa, panayunak ko matay utang ko kin ka. Pagpuunak ko ma, itinegosyo. Aglako ak itiwagwag. Dua bulto jagatangag. Iso 10,000 ti kasapulak nakaw. Ha? Pag-aasim ka di abaraw. Di ka madanagat. Taaklunan na kan jay anak kaw iti mapiit. Mabit lang nga ron, nana. Sumrak kayo. Taurayan yung kwarta. Ay na. Agyaman na kaladay na kong. Ay talaga naparabor ka anak ko. Kayat ka nga agbalin naman lugang. Paglakwan nyo nga itiwagwag nanang. Nagadumo na kita ginatang yu awagwagan. Padasik ti agon line ceiling ako nada. Nangalaan nyo nga itiinggatang yu kadagita. Kainutang ko Ay na. Hey, nagpipintas mo tindag ito'y natumpo ng awagwag. Oh, wow. Ala, ayun. Wow, branded mat abadbado kan jacket dagita. Ay, nangina dagita no mailako nanang. Ay san, sayang da ito'y numaila ko. Kukwa akong dagito'y. Anya, di malugi kayo no kasta. Sa painutang yu tinggatang yu dita. Saan na balin makamuditan. Basta kukwak na gito yun na ba daw. No, at na dyak kurso nada, isuntaon tilakaw. Ay, sayang na gito'y numailakaw. Branded ko naman. Maudin da ito panagutang yung anana. Tane, adon ti utang yaw. Wine, promise. Jakon umutang kin ka baraw. Wayne,
Ta usaron mi kininorma dyan na batay no kasar kami. No aklunan na ka. Ay, wain, aklunan na ka, dayjay. Siyak, ti makamaw. Nagbayag mangar nga aklunan na. Mabitayin baraw. Ibagak ta aklunan na kan. Kaya't nakajay anak ko, wala din. Norma, di may adda panagayat mo kan ni Aladdin. Ha? Apay nga amuyo, nanang. Ay na, uray di mo ibaga, anak ko. Amog ka kurso na damit ni Aladdin. Oray asino mo siguro a babae. Talaga nga gusto kan kwa na. Ta, nasingpait kan nagagayt. Naparabor pa'y. Nanang. Iso nga akluno mo ni Aladdin, wine. Ha? Kunak man no kunayo ajak pa'y laklunan. Akluno mo. Kasi mo. Akluno mo. Tulagan tayon ti kalay sayaw. Nagkasar kayo kidain. Kasano nga Norma? Aklunan na ko na. Hala. Wanan Aladdin. Oh, Ay ayatan kamat. agyaman nak Norma. Maragsa ka nak. Inayat nak matlaangan. Sigudan nga agayatakken ka. Linaplap daklaang tibagik. Tama nga no kunam nga isi tugetak. Oh. Kasano? Agkasartan? Si Kaman. No anya ti pangadeng mo di si kati masurot. Ay na, kamaudyanan na. Ang kalay sa mo'y langin dagiti anak ta abalayan. Ay, huwin nga raw tabalayan. Ay, naanos ni Aladdin na nangaram kan ni Norma. Ta medyo nabayag nga inaram na. Uy na, ta nagpakipo mo iti husto ti anak mo abalayan. Sana pakipot ti kasjay. Inamiris na la na imbagtirik na na. Ha? Ay, huwag ka di. Agaw ko lang abalayan. Kay kasanungay. Da kayo ti linalakyan. Iso gastos yu amin anya abalayan. Tanay, awanan kami. Awan may tulong may nga agin na. Iso nga anusan yun Uwing, talaga maagastagay. Gastaws ti lalaki ti amin. Isu adi kay to ag gastaws inton kasar dagiti ubeng. Itatanalpasan ti kasarmikin ni Norma nanang. Ipakitak da ito ka na kayo. Oh. Na. Anya day taanot, bok, barok. Listahan lagi ti utang yo, nanang. Anya! Na! Kunak man no di mon pabayadan dagijay, ta inasawa mo ti anak ko. Ay, saan anana? Awam tulagan tayo akasta. Basta timbagayo ide, umutang kayo. Iso pinautangan kayo. Nasurok a 50,000 pesos amin analalayo kanyak, nanang. Urnong ko dayjay iti mano atawin apa nagtrabaho kas mekaniko. Iso abayadan nyo. Tapno adda pangrugyan mikin ni Norma. Bukwa. Wala no saan nagapukan niya, di nakainaklaw ti anak ko. Dinurugak nga aklunan na ka. Pagyamanak ano kasta nanang, ngam no utang kat masapul abayadan. Awang ka di konsiderasyon mau. Katugangan akmitin na ka. Apay pabayadan pa'y laeng aya. Wala ata kwartak dayjay nanang. Pangrugyan mi kini Norma. Pagnegosyo mi. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Tulungan nak amang singir kini nanang Norma. Tigayat na. Ilibre kong dayjagan ko na. San amabalin Hey, kwa. Awan mo't kwarta ni nanang nga pagbayad na Aladdin. Diyak matbursaan nga agbayad kay. Uray ininot. Basta bayadan na. Uray linawas nga agbayad. Sige ate, ibagak to. Alang aron, pag tinulungan ta asingiran ni nanang.
Pasensya kayo nanang ang bilin ni Aladin asingiran kayo kano. Ha? Anya mo da dyan nga asawam. Sige rin nakpailaan. Apay, saan alibre da jay aya? Agasawa kayo mo tay. Kwarta na idi barupay laang dayjay nanang. Isu nga dakarbangan na nga agsingir. Ha? Jak laim pagaro pa kas jay ti ukali ni Aladin. Kung na man lano nagsingpay. Sinamki din. Ha? Ay, saan Ay, ayatok na Aladin. Apay kumasinaak ngay. Kan may sa nagkasar kamin. Siya ti patsem, norma na kaw. Sinaam ni Aladin no ko nagsinaam. Lading itok. Ngam di kay mapatgan iti dayta. Nagkasar kami iti asawak. Kan ay ayatok unay. Anya? Agbayad peki din. Tano di da kay ipabarangay. Urain inutan nyo abayadan. Lay, papanam kumaray. Hinak man makilabada, mare. Isupay titangdan ko, tapagbayad ko iti utang ko. Ha? Utang mo ken ni Aladin a manugang mau. Wine, Romana. Na, kunak man no libre dayjay. Apay pabayadan na pailaang. Huwag nga raw. Iswa masuro na kiti dayjay a lalaki. Kunak nga raw da sinaan lang jay anak ko. Di na mo kayat, mare. Nainlabsan iti dayjay a lalaki. Ay kat siyempre, asawa na nga rudon. Nanang, rumuarak mampay. Ada papanak. Papanam, maluman. Ada ngamin agaw awis iti dinner. Pagustuak man. Taapag isaw. Ay no, mabisinak. Anya? Nay, Junior, asino nga ita? Tay may isang crush kanyak iti pagadalan nanang. Anya? Ay, kita ata ang mga nupikutin da ka. Uray ka sa nuti pa ng pikot da kanyak. Di dagbaligi. Nang runa no saan anapintas. Kahit, kasta mo na rumwar, saan ka nga agsukat? Saanin Uray tagwapo aklat ta. Sa bagay mo kiidia, anak ko. Oray saan ka ngagdiramaos. Gwapo ka lata. Puli tayo nga may napipintas kan natataar. Takasanaw, napintasak. Kan nataar mait ni tatangyaw. Ay, sino pa'y kumanga iti imalaan yaw. No saan ada kami iti amayaw. Dadayaw ti katairan ken kapintasan a pamilya dito'y lugar tayaw, anak ko. Nanang, umadanin ti panagdibok. Kasanungay, aghanda tayo. Ay ko siyempre, anak ko, mabali na yamot asaan. Awan kwarta tayo, mga nanang. Ay, urayawan kwarta. Basta adabagas ken maparte. Partsinta yun to tay baka ni tatangyaw. Ha? Baka na aya dayjay. Kat impatarakan dan salakan kwa na. Baka nanday jay. Tanabayag mutin at tartarak dun na. Naimbag no kaya na? Di uray man di na kayat. Awan maaramidan na. Di tayo bagbaga apartsin tayo. Uray tawan dito ni tatangyaw. Napan nagkarpintero iti lugar na kasinsin na. Kat, alangan asaan na dumaray ni tatang iti dibok, nanang? Ay, kontrabidan tumula ang day jay. Iso bay amon. Di tayon awisan jay amayaw. Hilaw, usipa. Apay nga imbawag ka. Lakay, nagswildukan. Saan pa ya? Ito na sa badumanin Agbali ka man pa'y kung niinsan mo. Ta ipauit mo itamot laang. Kasapulan nga mindagiti anak mo ti kwarta. Pangusarandaya. Kababain. Bali ak abalay. Ada importante agatangan da iti pagadalan da. Agpauit ka, tanay. Awan pakutangak dito ilakay. Ay, Sige, agbalikan akta ipauit mo. Tanay, maibusan tilud ka. Alaala, bye. Mari Ariang, umay kanto inton bigat ije balay taag dibo je buridak nga anak ko. Lay,
Nagbiit ti panawin anya maray. Kaano la di ubing ni Diana. Itabalasangan na talaga. Wen, maray. Agparti kami iti baka. Isu nga umay kanto, wine. Ay, kuwan amaray. Umay kaminto kadalakay. Kanda kita po kume. Ay, adadag iti babasit nga apo ko, maray. Ah, anya babasit. Dagiti ka di ubing nga po ka. Ti kayat masawan maray. Nay, daya mo dakil nga apo ko, mari ariyang. Ket, nagpapandig sa mo amay. Ah, Ay, saan lang nga din na di makil dya inauna nga anak yaw. Saan nakiasawa pa ila itipada na mo abasait ay awanon Talaga ababasit amin nun dagiti anak da. Ay, sige. Mapanak pa'y mari, wine. Di ka kuma mo-off-offen itimbagak, mare. Saan ko nga uyawen dagiti apukom, wine. Ibagbagak laang, maray. Kat, mapan kayo dito balay da nana Osepa inton bigat nanang? saanon. Excited akpay kumamapan mang buya iti panagdibo di anak na. Gamkas jay mga mintimbagana. Nadismayaak. Ay, nakauyaw nga ruday jay nana Osepa. Kaputan na pintas ken gwapo nila kay na. Paglastugnan. Ay, awan nga rod Ayos laang kuma or agpalpalastog basta saan kumamit nga aguy-uyaw. Tama ka pasakit mo titirik na tikas jay nga aramidan na. Wen nga rud nanang. Ay na. Iso ano da duman, no adda okasyon dita balay da. Jak mapmapan, tanagalas mo ti ugali na. Agin sa sayaat no iti sangwanam. Ngam iti ununag na, aguy-uyaw mo't gayaman. Nala, si kalatan ti mapan iti balayda no kaya mau. Tapnawan maibagbagada anak ko. Masadutak nanang. Nakalaslas tugtumot la di agpasken. Awan ganas no kasyay. Nanang, apay nga pinartiyo di baka atarakan ni tatang? Awan nga rod maparte iti panagdibaw ti kabsat mau. Isu aday jayan ti pinaparte. Unay kay mutay. Imbis pagkasarak to jay. Ay na, gwapo ka, anak ko. Daw ti agusto ken ka babae. Pilyem to tay baknang babae. Ta isunto ti mangikasar ken ka. Iso ti aggastaos para iti kasaryaw. Ha? Maminsan lang agdibo ti babae, anak ko. Ken tapno mapadasan mo jay adem ti bongga adibo. Siyempre kita nakapimpintas jay adim anak kagaon. Kasla artista. Nay, agpagatang kay man nga rod iti arak. Tarugyan min ti agsyat. Di pala nang rugrugi ti programa, agbarbartek kayaon. Lipasin nyo pa imot ti programa. Eke, basi-basitin mo ti agtagay Saan mi agulpien, nanang? Anya mo tikas tang aramid mo, Osepa. Ay, apay ngay pinapartim di baka. Wan, ta pinagdibok jay anak mo. Baka mayaday jay. Amom pinatarakin dala kanyak. Kahit imposible nga iti kabayag mo na mga aywan iti dajay, awan bingay mo. Agudwa kayo mo iti akin kukwa Ay, nakasano nga gudwa kami ngay. Ketang-tangdanan na nga raw na mangipas-pastor iti dajay. Ne, tangtangdanan na kagayam, ngumapay di mo mo't irimit kanyak, titangdan mo. Naglaing kan ngay no alam amin na pagbanugak Osepa. Ha? Gastador ka nga ben. Ay, hapaw ka sa nuday tuyen ngay. Anyat pagbayad mo iti dayjay ngay. Hey, hulugam sa nabalay, ta para mo iti anak mo dayjay. Nagpasken kayo ajak amaw. Di mo man lang pakaamukan niya may. Kasla sa anak akamang ti pamilya tayo iti kastangar aramidam. Ala, di kan agungay tlakay. Relax. Madiskitaran ti kwarta. Sigurado nga men adi mo kanunungan ti bongga apasken. Isu nga inlimod me ti amin ken ka. Suray, wine. Ay na, yapaw jak amukan ka. Di kag pampanunot abak-baketan.
Apay anak kami suot ka asimang patmilyaw. Papabayadan da, diyan patarakin da baka kanyak. Anya? Ay, kahit, Kahit nga, bayada ma, tas sikatin ang papartay. ya, pangalaak ngay iti pagbayad kaw. Awan mo kwartak, awan mo trabaho. Si kamay ti agsuswil daw. Masapul abayadak day jay tagong unget yakin kukwa. Isugag sardeng paila dagiti anak ta nga agiskwila ah. Ala, awan problema iti dayta. Di uray sanda nga agiskwila, mabalin may. Ituloy dan tumil ati agadal, linton makabayadak iti utang ko. Uray saanin nga agadal dagiti anak ta. Tagwapo ken napintas dagiti anak ta. Adun to ti agusto kadakwada abaknang. Dagitin to asawa dati mangbiag kadakwada lakay. Ti lalaw-law at babakbakitan. Ano siya? Okay lang oras yung agiskwila, tatang. Makapasadot mo lang. Uray siyak tatang. Maawatak no pagsardengan dak pay laeng. Sumursuro taklatan na iti pagayatan nyo kaninanang. Ay, sa nabalay tagtuloy kayong tumilaang. Itala asimistre ngagsardeng kayo. Tanay, masapul ang bayadak di baka ngayon patarakan da kanyak. Ay, pasensya kayo na tatang. Naparti jitarakan nyo idi kasangay ko. Di umangamin impakam mo kanyak. Tapno nagdiskitara ko maiti sa bali na partay. Diyak amuwa kaninanang. Isumo ti nagdesisyon iti dayjay tatang. Alas sa napalain, nalpasan. Tinapatag, naragsak ka, nagdibaw, anak kau. Launay tatang. Ngamin, adu ti dimmar ay idi kasangay ko. Idila na pasamak ti kasjay. Nanausi pa. Nagpintas di ana, iyo hindi nagdibaw. Mm-mm. Kasla magkasaran iti kasya lang ana. Ay, uray saan nga agpustura ti anak kaw. Talaga ana pintas, rikaw. Natural ti pintas na. Uray kariring ng tupay ka napintas. Sana kas iti daduma dita. Nga uray kasano ti panag-make up da naalas dalata. Ah, Kita jay anak ko alalaki. Nakatataar. Nagado ti agusto ken ko na. Ngam, di nalaikan ka no. ay, no dala ko mapanakaikaray ka. Arma ni Diana. Agraraman ka mo, rikaw. Ah, Ha? Apay, bak nang kaaya? Bak nang laan ti maikaray nga agaram ken ni Diana. Ta artistahin ti pintas na. Naawatam. Apay nga ta. Ano adda ak ijay ili? Adda pay tay makitkitak. Nagababala nga rodan ti agong na timangad paylaang. Ay! Anay ikaw. Habay apinitik mo tingiwat ka. Nakauyuyaw ka babakitan. Da, Nasaya at ayati kastangar aramidam. Bakitan ka, adyag na nakam. kadagpay sumutibag bagak. Mais-stress ak nga raw na makakitkita ak iti kakasjay ak klase ti tataaw na imbaglakit din tanapintasak. Kan, guwapo ka mahit lakay. Isuan na pintas, kan guwapo dagitan nakta. Agyaman ka kiday ta naparaburan ka itinapintas alanga. Saan kat akasta nga aguyaw ka? Ay maditi kasta nga aramid ma'am. Diya mo aguy-uyaw. Na. Ibagbagaklaan mo ti agpaisaw makikita. Kasla ko mari ariyang kendagijay anak na. Ay apaw, agkakaingas da amin. Uray kasanupiman ti panagpapintas da agam isulat tamo ti rup-rupa da. Di ka man aguyaw. Tasaan anasaya ti kasta. Tano uyawam ti may sa ataaw. Kasla inuyaw mumutin ti Diyos anang parswakan kuana. Na? Ay saan mo ta? Sana pa naguyaw ti kasta lakay. Prangkaak lang amin ngagsasaaw. Makamu ka. Sapay ko ma, tawan to ti pakakarmam iti kasta nga raramidam. Mari usipa, umay kayon to di tabalay tagluto kami iti pagsasangwan tayaw. Apay, anyat okasyon, Maray. Naggraduar nga minan ni Sally nga anak ko, Mare.
Silibraran mi man ti pa nagturpos nan. Ay, nakalpas gaya man jay anak mo. Ay, uwi na. Rumbang laang makaturpos. Tapno, adamot pagkarit nata. Kurang itila nga jay anak mo. Ha? Tano dagitay anak ko ay uray sandan nga giskwila maray. Ta sigurado mo laabak nang to ti pakiasawaan da. Ay, no kasta. Nagsardengdan nga agiskwil, amaray. Nuwain, pinagsardeng miidan. Ay saan na balik? Tagwapo ko na bintas da. Sigurado bak nang to ti maasawa da. Diana, Junior,ag-enroll kayo no umay asimistray, tagdis kita rakpay laang iti pag-enroll yaw. Ay, Jack agiskwila tatang. Ni Diana ano agtuloy pay. Manjak mo ton? Masaduta ko nga giskwela. Apay kay. Eh, sayang tinarugyan yaw. Mga sawa akong tatang. Negosyante di asawa. Iswa saanin na masapol nga agadalak. Uray siyak tatang. At dabak ng anobyo. Ingkari nang ipaay na amin nakasapulak. Iso nga uray siya ako nag-eskwela. Ay, agadal kayo pay Saka ito mga sawa kun makiasawa. Mandya akong tatang. Masaduta nga ron. Agnegosyo kami langan itinubyak. Uray siyak tatang. Masadutak mo ton. Taga-ano nga'y tinubiam, Junior? Taga-kabangibang nga ili, nanang. Si ka nga'y Diana. Taga-ano tinubiam? Taga Isabela nanang. Naidistino lang i ili. Iso nga da ditoy. Saan kayo aparitan ang makiayan-ayat? Basta bak nang tipilyin yaw. Tani, awanadal yaw. No siya, 100% abak ng ni girlie. Taado ti negosyo na ijisentro, nanang. Tulungak to amang i-manage ka dagajay. Ay kayam amom to nga rod at tinubiam, Junior. Ipasyar munto dito'y balay. Uy, nanang, inton adawayana. Tinubiam nga'y mo, Diana. Ba nang mulaang? Win nagadulugan na. Aya! Ibagam to mamay amang ibingay itilugan na, anak ko. Ay na, makilugan kayon tulatan itilugan may nanang. Di yung malamot agmaneho. Unan niya. Ala, makiluglugan kami itong harudan, anak ko. Apay, di kay pay agkasar itinubyaw, Diana. Saanan day takasar-kasar tatang. Tinapatag ang gininayat kami itinobyo. Ipasyar mo to dito'y balay tinubyaw, ta kayat ko ang makasarita. Wen, dumteng to day taka nito. Saan pa'y lang ay ta? Eh, sika ngay, Junior. Kaano nga yam amom tinubyam? Kaano nga kasar kayaw? Inton adawayana, tatang. Makumikom ngamin na talaga itinegosyo na ita. Sana hindi ta kasar-kasar. Ay na. Nagpintasan da ito'y arilaw, anak ko. Naumaakon day tananang. Iso ako kwayon. Dahito pa ni shoulder bag kan wallet. Ay na. Kaslabag mo ti yayamanin da ito'y kanto'y wallet, anak ko. Ay, nanginadag tananang. Ginatang tinubyo. Aya, anyat serbina nga agwalit at no awam mo ikarga ka, anak ko. Kat ikan kayo Atoy, daribo. Ikargayo di tawalit yo. Ay na. Nagsaya atin, anak ko. Ay, talaga abak ng jaynobium, Ikan nakagayam iti kwartam. Win linawas nga ikan nakitikwartak nanang. Apay ngaya di mo mulay pasyaran dito'y balay, anak ko. Ay na, makumikom. Nalala, sana bale. Ay, pasyar mo to, no, mawayaan, iti trabaho na. Anya trabaho na, ay, anak ko. Inhenyero, nanang. Ay na! Hay! Nagsaya atin. Adan to inhinyero amanugang ko. Nanang, kadwak tinubyak. Ni girlie. Girlie, iso ni nanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo?
Ha? Padakmet, bakit to'y nobya ni Junior? Nanang, uy, sumungbat kayo ah. Sige. Sige. Sumrek kayo. Apay ngay, bakit mo jay nobyam anak ko? Bakit sapay ngam iti siya ka? Praktikal tibiyag itan. Uray atabak nang mahit. Iso na lang ta, di mi mabalintag kasar. Tasaan ana-anal ti kasar da iti asawa na. Nabayag ngamin na nagsina da. Anya, kahit kasanaw na agsinubyan da. Saan? Tada sa bali a pamilya di asawa na. Iso din to mapasamak da itananang. Agpada kami gayam iti sitwasyon ka ni Manong Junior, nanang. Tauray tinubyok, di nakmabalin nga ikasar. Takabit naklaang. Anya, kabait! Apay ngay, ay madia anak ko. Kababain ti kasta. Anya lat sawan ti taon nga eh. Kadi ibagbaga ngamin nga da asawa tinubyok, Ibagayo abaro. Sige tagdigos akon. Agkita kami ti boyfriend ko ita. Ay, ang dagiti anak ta. Apay nga itala nga imbagam da ita kanya, usipa. Isumutla di na mabalintag kasara. Tadama ngayam asawa dagiti karelasyon da. Ay, relax. Relax ka na. nila kay. Di ka unay agong ungay. Sa dabalay, tanapintas ti biyag da. Adaw ti kwartada. Mangmang tidapay, nudaduma. Ay, di mo konsensya dararamidan dagiti anak mo. Ang mga numay sagmak da. Anya kuma, tiba kay sagmakan dangay. Awan, lakay. Nanang, Ala, apay akas tatilang nga masimangbut anak ko. Nagadaw ti kamuol ti rupam. Impabugbog nak ni Gerlay. Hapay. Natiliwan na kami na nag-checks. Impabugbog nak mo tayo. Sininaanak pa yun. Anya. Nanang. Ay sos, apay tarupam anak ko. Nagadaw ti karamot na. Linuguban nagtasawa tinubyok. Anya. Apay, natiliwan na kayaw. Uy, nanang. Nasanputan na kami iti dagos na. Linuguban nakmatan. Nagsakit ti bagbagi. Ay sos. Anya daytan ngay nga itsuraem anak ko. Ay kaasi kamay. Kasano daytoyen lakay. Masikog meten ni Diana. Kat sinaan kanon tinobyo na. Kani Junior, ado kanaw tinautang na iti ex na. Singsingiran jay bakit nga ex na. Ay, day tanti bagbagakan ka, usipa. Di kan tumang nga nagpampanunot. Makitam ti bunga ti aramid mo. Imbis nga men nga anawaam dagiti anak mo. Saan? Ta pinanuynuyam ida. Ay, huwin nga raw lakay. Agbabawi Agbabawi ka agam naladawon ti amin. Agam lakay, tulungan ta dagiti anak ta. Kaasi damait lakay. Ay, makamuka mang resort iti dayta parikot. Sulwam asulbaran dayta. Tabak-bakitan ka ngamin nga wam manaknakem na. Agtrabaho ka, tapno ada pang suportam ka dagiti anak mo.